neza, nizere ko mumeze neza aho muri mwese. Mwaba mwifuza kumenya ubusobanuro bw'amazina ya igihe n'iki, izina utari uzi ubusobanuro bwaryo kuri Menya. Uyu munsi tukaba twifuza kubagezaho urutonde rw'amazina 10 n'ubusobanuro bwaryo uko asobanura mu Kinyarwanda. Ariko urasangamo iryawe, rya mugenzi wawe, ry'inshuti yawe, ry'umuvandimwe wawe, ndetse n'ibyo waba uteganya kuzita umwana wawe. Igihe n'iki ngo uyamenye. Bityo rero nuzabona ari byiza ushaka wazafata ukandika muri comment rwose ukavuga ati bagusobanurire izina, tuzabigukorera kandi byihuse vuba cyane. Ahubwo kuba warakoze subscribe kuri YouTube yanjye Zada Dani, ukabikora ubikunze kandi gutyo nawe ukumva yuko hari ikintu cyumvashije. Kubikora nta gahato kaba karimo n'ubushake bwawe, wabikunze rwose wabikora. Ubundi nta kintu uhomba kuko gukora subscribe mu bushake bwawe. Nanone izina rya mbere twifuje kubagezaho mu rutonde rw'amazina 10 nayakurikira. Iri rikurikira rya mbere, izina rya mbere ni izina ry'umuhungu, ndakeka ari izina ry'umuhungu kuko byagorana kubona umukobwa witwa Paul. Izina rya mbere rero ni Paul. Paul twaba tugiye kuribabwira mu Kinyarwanda. Abitwa ba Paul rwose mwese, n'utari uzi izina kumva risobanura, umwanya ni uyu nguyu rimenye. Hafi aho mufata agapapuro mwandika ubusobanuro bw'aya mazina. Izina rya mbere Paul rero rikaba risobanura ngo umurezi. Rwose batari bazi izina Paul icyo risobanura mu Kinyarwanda, risobanura umurezi. Iryo niryo zina Paul twifuje kubagezaho mu mwanya wa mbere. Izina rya kabiri ni iry'umukobwa kuko byagorana kubona umuhungu witwa Sandra. Izina ry'umukobwa rwose, izina rya kabiri twifuje kubagezaho ari irya kabiri mu mwanya wa kabiri, rikaba risobanura ngo umurinzi. Izina Sandra rwose abatari barizi mu Kinyarwanda, waba ushaka kuryita umwana wawe cyangwa se umukobwa uzi yitwa Sandra, menya yuko ryitwa umurinzi. Paul ndakwibutsa yuko ryitwa umurezi. Tukaba tugiye ku izina rya gatatu. Nizere ko mufite agakayi n'agakaramu mwandika aya mazina, ubusobanuro bwayo. Izina rya gatatu rwose rikaba risobanura, rikaba ari Peter. Peter. Izina Peter rero rikaba risobanura urutare. Abatari bazi Peter icyo risobanura, risobanura urutare mu Kinyarwanda. Irya kane, izina rya kane ndakeka yuko ari iry'umukobwa, rikaba risobanura Gaella, Nyirimpuhwe. Rikaba ryanditse Gaella, Gaella ari iry'umukobwa, rikaba risobanura Nyirimpuhwe. Izina rya gatanu twifuje kubagezaho mu rutonde rw'amazina 10 tubagezaho uyu munsi. Izina rya gatanu rwose rikaba ari Innocent. Abari batazi Innocent cyangwa se Innocent, rikaba ari izina risobanura ngo umwere. Bazi izina Innocent rwose mu Kinyarwanda, umwanya ni uyu nguyu rimenye, rikaba risobanura umwere mu Kinyarwanda. Izina rya gatandatu ndakeka yuko ari iry'umukobwa kuko byagorana kubona umukobwa witwa Liliane. Namwe ubwo muhise mubyumva yuko ari Liliane. Izina rya gatandatu, izina rya gatandatu Liliane rikaba risobanura ururabo. Abatari bazi Liliane waba muziranye icyo risobanura, ubwo ndakeka yuko rimenye. Niba uzi ko nawe atabizi ugomba kumubwira yuko risobanura ururabo. Izina rya karindwi, izina rya karindwi rwose ariko tugiye gusatira n'umusozo w'amazina y'urutonde 10. Izina rya karindwi ni Kenny. Kenny ni izina risobanura igikundiro. Izina rya munani, izina rya munani ndakeka yuko ari iry'umukobwa, Radine. Radine izina risobanura umwambi mu Kinyarwanda. Radine aho muri mwese mumenye yuko izina ryanyu risobanura umwambi. Izina Sami rikaza ari ku rutonde rikurikirwa n'irya nyuma, rikaza ari irya 9, rikaba risobanura izina ryera, riko risobanura mu Kinyarwanda. Izina rya 10 kuri rutonde ndakeka yuko ari iry'umukobwa, byagorana kubona umuhungu witwa Sara. Iri zina rero ari iry'umukobwa, ari ryitwa Sara, ari Sara, rikaba risobanura igikomangoma. Urundi rutonde rw'ayandi mazina 10 tuzarubagezaho bikurikije ukuntu mwagiye mubyishimira. Muri
komenti utwandikire n'andi mazina mwifuza kuzamenya ubusobanuro bwayo mu kinyarwanda tugiye kuyabahereza. Subscribe ibikenewe kugira ngo dufashe natwe. Niba mwanyuzwe dufashe mu subscribe mu bushake nta gahato kaba karimo, ukabikora ubikunze unaseka. Bye bye. Sawa.